गुबुन गुबुन फरायसाफोर बादिनो बे खेबनि मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट दिन्थिनो हादों गंसे सरकारि फरायसालि। बाक्सा जिल्लानि सोनाब बाक्सा मौजा गोजौ फरायसालियाबो देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव मोजां जाफुंसार जादों। बे गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिकआव 100% फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। मिथिनाय बादिब्ला बे फरायसालिनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिकआव सा 26 फरायसुला फरायसुलिफ्रा आनजाद होदोंमोन। बेनि गेजेराव सा 16 फरायसाफ्रा डिस्टिंशनजों लोगोसे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बे मोजां रिजाल्टखौ लानानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे रंजा-बाजा खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव बे फरायसालिया मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्टखौ दिन्थिनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि साबसिन मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्राबो गोबां रंजाखांनायखौ फोरमायदों। गाहाय फोरोंगिरि लम्बिर नार्जारिया बुंदों, बेबादि मोजां रिजाल्टआ सरकारि फरायसालिफ्राव सोलोंथाइनि मोजां थासारि लाबोगोन होननानै फोरमायदों। आं दिनै HSLC एग्जामाव स्टार्ट खालामनानै एसे गोजोननाय मोन्दों। थेवब्लाबो आं एसेबां ओरै फुरायै गोजोननाय मोनाखै आरो माने डिस्टिंसन थांनो थाखाय आं डिस्टिंसन थांनो बिराद नाजादोंमोन। ओमफ्राय दा स्टारआव थांनानै थाबैनो आंनि थाखाय एसे गोसोआव दुखु मोन्दों आरो आं डिस्टिंसन थांनायब्ला गोसोआव गोजोननाय बांसिन जागौमोन। बेसेबांसो पार्सेन्ट मोनदों? आं 78% मोनदों। मा साबजेक्टआव लिटार मोनदों? आं बड'आव लिटार मोनदों 91, ओमफ्राय साइन्सआव 88, 82, ओमफ्राय ससियेलाव 88। एम्स टू की बेनि थांखिया? आंनि थांखिया आं डिफेन्स लाइनाव थांनो गोसो, ओमफ्राय आरो आं सासे इंडियान आर्मी जानो गोसो। धन्यवाद। लगा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल होने के बाद भी हमारे स्कूल ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिखाया और मुझे डिस्टिंक्शन मिला, तो जो भी सबका रिज़ल्ट आया उसका पूरा क्रेडिट और श्रेय मैं अपने स्कूल को ही देना चाहता हूँ। और मैं अंदर से बहुत खुश हूँ अपने स्कूल के लिए और अपने लिए भी। मेरा लक्ष्य है कि मैं हायर सेकेंडरी में साइंस स्ट्रीम लूँगा और उसके बाद मेडिकल लाइन के लिए ट्राई करूँगा। मेरा परसेंटेज है 94.5। अच्छा, प्रथम मैं आमार निউজ এইটো দৰ্শকলৈ মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমি ইয়াৰ কাৰণে সুখী হৈছোঁ যে বহু বছৰ ধৰি আমাৰ সেইখন স্কুল মানে পাৰ্চেণ্টটো যায়, পাছ হোৱাটো আমাৰ 83, 75 এনেকুৱা যাই থাকে, কিন্তু এইবাৰ বছৰত মানে 100% আমাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে মেট্ৰিকত। তাৰে আমাৰ এজন নৱজিত বসুমতাৰী মানে তেওঁ মানে ডিষ্টিংশ্যন পাই গৈছে। তেওঁৰ পাৰ্চেণ্ট 94.5%। ইয়াক লৈ পেলাই বহুত মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আমি। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ষ্টাৰ আছে সুমি ৰামচিয়াৰী, তেওঁৰ 78% পাইছে আৰু লেটাৰটো আছেই। আৰু আমাৰ এজন আছে ষ্টাৰ পাবলৈ ওচৰ গৈছিলে, 3 নম্বৰ কাৰণে নাপালে, আমাৰ ভূমিকা মুছাহাৰী। এইবিলাকৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন টোটেল 16জন, আমাৰ টোটেল দিয়া হৈছিল 26জন আছিলে কেণ্ডিডেট, তাৰে আমাৰ 16জন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। পাৰ্চেণ্টবিলাক বহুত ভাল। আৰু ছেকেণ্ডত 9জন পাইছে আৰু থাৰ্ডত এজন পাইছে। এইবিলাকৰ কাৰণে আমি বহুত মানে নিজে সুখী। আৰু এইবিলাক যিটো পৰিৱেশ, ভাল পৰিৱেশ, এইবাৰ যিটো আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি খুব মানে ফূৰ্তি আমি অনুভৱ কৰি পেলাই আমি অলপ মানে উদযাপন কৰিছোঁ, মানে খুব সুখী পাইছোঁ। আৰু কাৰণ সচৰাচৰ আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে ৰিজাল্টটো ভাল কৰে আৰু মেণ্টেলিটি, ৰাইজৰ যিটো মেণ্টেলিটি, এইবিলাকতো মানে প্ৰায় প্ৰাইভেট স্কুলত মানে বিলাককে অলপ চিন্তা কৰে। কিন্তু আমাৰ যিটো চৰকাৰী স্কুল 75ৰ পৰা আমাৰ যিটো স্কুল ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে, ইমান মানে পুৰণা স্কুল, তাৰ পৰা আমি খুব যুঁজি আছোঁ। আৰু এই বছৰো আমি সেনেকুৱা যুঁজিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ। গোটেই মানে গাৰ্জেনবিলাকো মাতি পেলাই বা গোটেই আমাৰ যিটো শিক্ষক বন্ধুসকল আছে, শিক্ষয়িত্ৰী আছে, তেওঁলোকে বহুত মানে চেষ্টা কৰিছে। আৰু উন্নতি কৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই লগ লাগি ছাত্ৰ, তেওঁলোকে গাৰ্জেন আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল লগ লাগি পেলাই খুব জোৰ দি আছে। আৰু যিখিনি আপোনাৰ নতুনকৈ আমাৰ মহন্ত ছাৰে, হিমন্ত মহন্ত ছাৰে যিটো টেট মানে এপইণ্টমেণ্ট দিলে, মানে বহুত মেৰিটৰিয়াছ মানে টিচাৰ আৰু মেডামবিলাকে ইয়াত নিয়োগ কৰিছে। আৰু এইবিলাক পাই পেলাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অনুভৱ এতিয়া আমি যদি হাইলাইটটো আমি ভালদৰে যদি কৰিব পাৰি বা ৰাইজৰ যদি মানে মনবিলাক যদি আমি সেইটো বাহিৰ কৰিব পাৰি, সেইটোৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। উজ্জ্বল কৰি পেলাই ৰাইজে যাতে আমাৰ সেইখন স্কুলত মানে ভাল ৰিজাল্ট বা ফলাফল হোৱাৰ কাৰণে যাতে এডমিশ্যন দিয়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে আহক, এইবিলাক আমি ফুল্লি ৱেলকাম কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ হৈছে প্ৰাইভেট স্কুলৰ
थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।